Hey guys, good morning. Apa yang sebaik dia kena ka vlog jenga menjaga sini. Ta mentasni ngamut lecture college ngamal ba la arte yo imat nga klam like college ngamal klam lecture class e ta harta roba mentasni ki kol na katuka ka scholarship jenga bagi ong ki sawan shimna ta ngan check kalong ko na kila dab na am ka scholarship jenga si sajang ke la kolinga te ke ong kila dam tang malaysia ya kita mental adan kembah sepau baje ke kelas ngam lap surai ke pas priya rai ka scan priya tengah dang lap hi ngalek ni na badam arsat ba ngadang haban app kali ban app taxi mentas ni ngara sahabat ka laptop namal ba ka dan jengtut dia memut ban pa snaha teh hanong po selesai kaduk-kadukan bagi shna laptop shna komputer ke play nekin play rangam tibra ko nong po kitip na ba mano ba kam tibit haban shna ya ke komputer ke CPU lani ke laptop apo nong po ya try ba mentasni ngam yo re kadukan dengan pak la syairo saya komen mo turn off the lights. I got off the wires when I close my eyes. Are yarka jing song taksi ha surok dan lah long kumbasong kalikulai apoka film shole na sungo bala kersuk lut kita kiseng kai kamet kapat nadang syadang al binsis kelas tangga sanyo lapoi pali junga mata ke ngan pasan kan ke saya pang ladap ngamut ban like samet yang apa online rumah tu tempat surat dengan dangdan hakane ka building thamai jong ka college jongi hang ne ka kelas jonga kane tangba empat dan nahi kaira tangki kenthai sudah ke biada nang taita ngala rain bandrung terus ngi kidan ka election jong ke student union kinong trekam jong ka college ta kidang ya pen bejang tai ke jing tabut pat kadai ka bangi hable online ta kita sia ke candidate ke badang show ya pen bej ni woi kandidat jong ka student union ka jing job hai ka kana don kam pisa don kam pen job ke job ra entas singi kena jile kena bisa kentin awan gini ka kentin ngi kelasnya ni film job sila job sila laong ada la job kena bisa te wa ya le presiden ni minta senam kelas merai cure menta ta kibrui kelan tengah hablesim ka maksud jong ka third semester tim nga yo ka no percentage ta namar ka third semester mentas ni kala jong ka kalalat ka result pi ribohai kompas la long kum sapok klau tebdang mentas sing arsngi kedang penkhut kene ka area te kita sia kentai barang isong tai ya sajngi dan perurang ne new building nama tangke 6 semester but ke 11 lah ne ki 12 kita kiba danang tai buat kiba hang tai Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Ngasya ya lap election tapi ka kia ka laptop ngasngo kong bala pat na hika terpeng tamba ngam tibre ngaya nyak jat ne ngal lej na to ne ngam tibre menta
kita mentang mulai cuat dia kata ke dukan ke Shana laptop ya le saya dan kim tip ra ngalai pejang ke apa kompleks market angke pat ngawan kim pelir ke dukan rawai samai ke jingwan ngawat dukan Disha kalau ada mentang jangan lagi hai dong dan sudah bisa Emerson poi dan opo nana ngaklam yo suraban edit ya kata video nama ba Marsen poi yang lah tray lah kata itu mentang lah janda ke saya pang ni ikut tu lah janda mentang meteng penmik sore ya kena ke vlog video penmik nak lah saya dulu baca ta soba saya peja kena ke video mo ngadang bam kena ke jado ke banget tet mana nak po dan ya le dukan sepang dengan tet kena ke jado sombang ha jado dah pide berpikir aban wanam dan ang pide bam kena ke jado pom dan atar bang yo kang jaket thamai metas ni lai wandur wandar ta lada episode tenar ya kena video sumba salat saya share pasal subscribe ya kena channel jeni ka Jongpi Production dan ngakar pat ya sumba salat ya kena video nomor nga ema kena video banyak hado share spotlight tapi dia banyak ya kata katong ka bang aku sumba habaki dan share spot view balik dan share spotlight for share spot tali ki light ta kepada pi dari bapa ya kena video sumba salat dengan saya kendu pada ke vlog video nama apa mentang ala sengogi kuat pelat ban depan perlu na ya kena ke jado mentah dengan kepada pi sumba salat ya kena ke video saya share subscribe ya kena ke channel jengi ke Jongpi Production ta padang taruh ai ke jingkersan ke purana ke bantah juni kane ke channel sini nak bantah juna kanang kadang lah susu bantu ni ya kini ke vlog video malah ke sini bang dang kio hoi nga lah kio ni kendiar mo kalau kembang ayo sekali ke kabar ta yang kepada pihak ke jingkersan ke purana ke bantah juna te dang ye pe ya ke video jungi ke Jongpi Production dang ye pe ke video ke badang warna keman bar ke video ke bangi lah tap upload mensuaros membahas check apa ke channel jungi ke Jongpi Production dengan kuat shop bantu ya kene ya yang second dot ep kebelah bunuh pilih pejak tu kene ke minit thanks for watching bye. Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her.